Orikura by'obushubuzi n'entasi mu Rubishenyi Shaka Municipality agure ategeka asimira banka ya Jubilee Sacco abo kusiya abantu obuhereza burungi. Abo kugira ngo nehereza obuhereza abantu betungura ibahereza za roni ibahereza bintu nkebyo nambwe nkahati abe batine muchera abe bataka kuze mucheri abe bataka kuze shukari abe bataka kuze nkoko n'umujyamwa abireba. Share capital eryo mu banke cyo musakweji nibwo bugiga bwaci Irene Tugume okorwa Rindesho Rubirizi ahangwire rwogoma ya Frat TV agire ngo banka kwiheko muri Rubirizi eba yambere cyango umwako gwahwire nkabandi aha konkati nabasa kwangura je nkahati bitati nimbu nkahangura konkati je nkahati biti nisima mukama munonga ayebare munonga boko banche mushabira bira birumu njantu mukama nkwase ntunje kirabo mukama simu bamwe mu bahangwire berabo basimira banka ya Jubilee Sacco abo kubahereze berabo bya Nohiri basima munonga tine bugafiki kandi mukama bampero mugisha intera abantu muranga umuntu savinga na Jubilee Sacco kire banka yitemwe tata bakabusa mu bozo mu banke zindi kumena banka ya Jubilee Sacco ako niyo kuhereza umunji ako mukundwa witi bishop akagisabira ntureba mutukorake munonga nambwe nuke promotion yitu biturumu semerirwa munonga akumanga nguzire mugabo unguzire mugabo 10 bande ko mukazano akazano nahangura mwesa ya sukari njiji nahangura muna mamvuri ba customer bahirwe berabo muri embuzi enkoko shukari omucheri emfarasa hamwe n'emitaka AGM yitoreye berabo na kimwe yo kwa kashatu bwe turunda bodense so waba guzire mugabo ya 1 million no badelegate kandi kintu wano nakuza board no bwende mugabo ya miliyoni ina. Banka ya Jubilee Sacco enitaji irukuru mu Rubishenyi kandi nagandi mataje mu Mitoma Kitagata Kabohe Buhoje na Rubirizi gashakwa Abraham Muganza.